se ba ihe lona ba amohelang dipakajeno hore re mpa re jalla hore le tsebe ho dula ka moso le leme hape ebe se le ha le qadile boikemelo bo tla le tswela molemo sa malapa phedisana ka bolona le ho hodisa naha ya rona sa ke la go bedi mona mo boteng ena kwa ka na motho enwa go bona tsela e go shibileng wa bona ke tse abelwang kabelo mafaisa wa mahasuku mme dipalpile tse mo pakang di bale ya jwana bona ke bopaki ba hore kabelo mafaisa wa mahasuku o reketswe dinku tse 11 ke ofisi ya motlhophedi onagolo ka thuso ya lefapha la diphoofolo Department of Livestock Services naheng ya Afrika Borwa mme ditaba tsena sepolesa sa heso sa Lesotho ke sena se teng se a di bona e tla re le ha bothata bo le teng mosane ba tsebe bona ba sala eng morao mona mo ke neng ha ona inga mbonyi enga banga ke utlwa eka ha re ke tenga fitisa ditebo mmuso wa bona ya matekane ka nnete re tla le re itima khotso ebile re tla lapela helo lebaka la bona la hore re eng ke go leboha fela botlhompe e tla gore mpo ena eo o le fileng ka yona mpo ena eo o re fang yona letsatsi la gajeno ke lona go mine go business re ema mona re a tshepisa taba eno re lo e boloka re tlo e tshwara hantle taba eno e tlo ka le re phedisa ha fela re ka e tshwara hantle Wow,